Murungamiri wa obisi ya mubunge wa Ekuru wa Jamiro na Joel Murerwa na ariungirite gikundi kia Mwendani Self-Help Group nturene ya Mbwenjero wardini ya Bothgoti West. Gikundi giki ni kimwe kia ikundi biria biamukire kigina kia gafi kia chiringi 200,000 gicigo mbunge gia Centrement. Kumana na kigina giki nibagurite ite maema matangi jaroje miberethi na bingi bibingi na ande Murerwa na gwita mwingi guchumire na ikundi mono akuru kenda bakagunika na kigina kuma obisine yao na kenda bomba guchiukiria miturirene yao. Mutukikare na report ije. Narua mbejete assessment ya kuonora grupu ikuthithia kulingana na mbesa iria twabanenkere. Ni migambo ya Joel Murerwa ni murungamiri wa obisi ya mubunge wa Ekuru wa Jamiro aria gwikinyitie Mbwenjero wandini ya Bothgoti West gutegera na kuthuja ikundi kia Mwendani kiria ni kimwe kia ikundi biria biagunike na kigena kia ngafu gicigo mbunge kia Centrement. Kuona ngugi iria baritite na kigena kiu kiria kiari kia mung'anio wa chiringi 200,000 aria ikundi iki kigurite tenti ite mebira ya roje na itangi wiribaro na intobinge nkabo nibo antu bambere kabisa kwithira bakumba gutumira mbesa ciao effectively as per the government guideline na guideline cia National Government Affirmative Action Fund. Na ituchokia nkatho muno na arua ni ofisi ya Mama Safi kwija gutukagwira ngugira twaritana mbecha iria twaerwe na ituchokia nkatho no twitwitite ngugi jaije bukuona na tukugwirua twaigua twandika proposal ingi tukaewa twinoba tubaruje na itugwitikia mwathani etutethagia na ibutethagia bugatuimbiria na bugatutetheria tuone ruje na kinyabu akuru bugatiga wanyuma Ekuru bakijukia mbesa sindi capital ya women economic na bukeja bukaromba tupaipu twaruje akuru bugeta bukeja bukaromba project ingiri kuhusiana na dairy farming. That way we work together. Na Joel na enyerete ikundi eke na bange guchumire na guchora bade ikundi bagachokeria nkoroki mono na intobiria bakurima maturene kwithira bakibichwera mawega nkoroki kenda bikona thoko ya kung'ana na bombe guchokeria kimuturire aja tuna marigo ndugania uria bukomba kwitha bwena bari andation ya marigo bothithia crips bothithia juice bothithia kinya wine wine ya marigo ni nie itethire kalija kebebi ya ndaka chetu ikunywa ikangaratana bora ini barigo ikwachi you can make potato crips and you get money batu tuli antu bakurithia muno especially Menti Central. Think of dairy farming products you Meruki Packaging. Bwaandike Mwendani Meruki Packing Limited. Na bugeta number bukio number sire ko what it requires it's just getting a piece of land or bothithia disagreement. Mudiene ni mukana Joel ya kurita kirebara gwita kora akiuga barethi urunka maturene kana ndukene cha saiba bakienda ya fomu ya ambassador ya mubunge wa Ekuru akiuga kigina kiu kia ambassador gitarekerwa na bauba kurita ngugi uno kabakuyera mwingi Terita official notice ya kweja na ambassadors itugwete antu baba ingi saiba bakienda ya ambassador forms cia nka shiringi 50 kwi antu bagu papot kwithira bari officers from the office of women rep babu itia 500 kenda ni omba kuona ambassador kaindire batwi we were working na backlog ye forms ira batuletere puka akora jabau na naria ukona muntu jou ringa report kire the nearest chief kana police station kuma Mbwenjero wandini ya Bothgoti West gicigo mbunge kia Centrement nke report ratito cewero weekendi rea kwa rieto ni Mutugi Kare.